Zacarias 5. E rol kutabula. Ando me aisa mi cara trove e awak. E mira, tava ti rol kutabula. E ela bisami, kiko bota mira. E me a contesta, mi ta mira rol kutabula. Su largura ta 20 codo e su anchura 10 codo. E ora ela bisami, e sa que tem maldição, que tu sali by riba superfície de inteira e terra. Seguramente, cada cohorta lo guarda eliminar conforme lo que tens que vir na banda. E cada que ha seguramento falso lo guarda eliminar conforme lo que tens que vir na outra banda. Lo mila gue sali by, e senhor de exército nanta declarar. E ele drente cas de ladrão, e cas de que tá seguramento falso de meu nome. E ele passa noite de cas e acaba com ele, com su palo nan e su pedra nan. E moe de macuto de midi. Anto e angel ku taba da papia kumi a sali e abisami, a orhisa bo cara wak kiko e kos aki ku ta sali baita. E me abisa, kike ta? E ela abisa, e saki te makuto de midi ku ta sali bai. Ela bolve bisa, e saki ta nang aparência de hinter etera. E mira, tapa de chumbo a wadulanta, e e saki ta moe sinta dinge makuto. Anto ela bisa, e saki ta maldade. E ela tira e moe a baume mei de makuto e atira e peso de chumbo riba boca de makuto. Ando me ahisa mi karawak. E mira, dos moe taba da sali ku biento de nan hala nan. E nan taba ting hala maneira hala de oyevar. E nan ahisa makuto entre terra e cielo. E mi ambisa e angel ku taba da papia kumi. Una nan te ibe makuto. Ante la bisami na terra de Sinar. Patra templo pe moe ayanan. E ora que o templo ta prepara e moelo wado poni ayanang riba su mes pedestal.